Kampuni ya kuendia ndawa na mborea Chimera Green Life Africa bagwatanite na Weru TV na Weru FM nibetise na mbere kugwatanira na Karima Tore ni musafara janaro jo ambere kibiricha jo takisima ngusishi timao na bare kiria Katheri kana nyuke mugan mwiti atomenyile. Naro ni ontu kuijiria musafara jwa kampuni ya Green Life Crop Protection Africa Limited bagwatanite na Weru TV na Weru FM. Ndio ngeji ikinyete ntere cha buri na raya mberirie kibirichia twakinya kisima ngusishi timao na mwago twajudhiriria Katheri kana nyuki. Ntuku ya narua itwamukiro ni kirindegi ya karibaburi baraba gweterete moyoga ja Green Life jambura dhano. Green Life ibethire arimi baburi bare na mathina nkabore mine bwao arena bo bakinyete no na machokyo na ntaira Katheti ndo na ndawa cia gutetheria imera bio gukura bwega korona tunyomo na mirimo kumiria dhano na kinya kuongera maketha kwa tuwemde ruteto ne ko smart mono ara twambirie kibrisha ko engage na farmers bengi botone ke madena mao atu madena mao mangi mono mala affectwa impeo era ba kometa in blades bengi ba utaka tombo bacteria wirut ni to bane ke solution atu ko bane ke anda solution daga kantona na ege ko tinde tengodi icha ko na merimo yonde alafu to ma to adi ni tito adi kisima atu engage na farmers na bengi mono ba to esa madena to bane ke solution ngote ya kindaifu ye na solution ni mbega no to ke baba to beta product no do tatimao bako ali mono ambao tirine tengori we batete etie na toko ibinza mono bende kometumira na zaidi ageni kwenda wene ngeba wita ba utsingora moito ya moto tokore mpembe chiao toko wanenge social ya bezilon ni ko baba tomireta ni bako do tomera siru bako me bilioni na to tukende akobeni na bilioni na siru Nkroki Green Life bari na ndawa nkabona yewa bibinge amona mataro ja kwa murimi kenda kuthiria mathina ja Kenya nde murimi o mungao mpempe na kinya ikochi ko ibwa ngano to Green Life otiretera ndawa injega cia gututethere ke plants cietu to kugaibwa ngana to kugwirwa mono mutari sana na bweja kaire na kaire arimiabu bandu bakwenda ibako bakemenya product yetu nyingi mono lakini ontobono to ingiraundi bakenda bakemenya zaidi na bata usimenya ibakwenda usimenye mde nitoko nyingi moto keba neka ya biegwa na product bationaga ningoenda tukenda na obwega kuti anda kinyagu ngauga alimka toka pamoja na tukenda nao manga decision manga tukaria program na tole ke bando to ingiraundi to na promoters ground to na mating ground to na ma regional ground na tukenda nao ko batedia ko batedia kapsa yana bata product imbega na baona maketha mega no tokirebe tugaga young growth is our growth na yontuku eruju tugakinya ntere chekithaku Katheri Githongo Mikombone Kionyo Kinoro na Ntharene na kintu kira kingorete ni ati ponto kunde korato wetera arimi bakwana kanya kakwaraniria na mtaalamu wa kuma kere Green Life na bakaewa mataro kuringana na climate kinyere kari na itobira bakurima ponto mwanya bakaewa mataro yarayo batevya na ndotori wakaita konde ukulima ni Green Life kwa romba rerankiromba alato kwamba kwendera twete ntere sheroyo shumerie owore muremi shumerie eyo wata mataro kumakere ataalamu kumakere Green Life Crop Protection Africa. Morgan Mwiti, Weru TV, Meru.